Siyasiqinisekisa isigameko esenzeke lapha nendaweni yaseMpangeni namhlanje kuseni lapho igang yama-Hawks ezinze lapha eRichards Bay biyobhukha khona abasolwa lapha ejele laseqala kabusha beyovela-ke enkantolo yasemthunzini lapho bebhekene khona-ke namacala okubulawa kwamaphoyisa ayedutshulwe endaweni yaseMtuba ngo-2021 August kanye nelinye iphoyisa laseSikhawini ladutshulwa lapha ePort Danford ngawo u-2021 kwakumhla 27 August bebebhekene nalawo macala kanye-ke nokutholakala nezibhamu ngoba ngesikhathi beboshwa ngawo September ka-2021 batholakala nezibhamu. Bathe mabesahamba-ke namaphoyisa be-R34 bezojoyina nje N2 omunye wabasolwa bese gadla kukapteni wama-Hawks base befula icapha-ke bephuma bezama ukubaleka. Lo omunye-ke wakagwala ukwazile ukuthi adubuleke onyaweni wabanjwa-ke khona la bebezama khona ukweqa. Kwathi-ke lo okulungane Valentine Mkhize wakuphumelela ukuthi abaleke usagcwele amathafa-ke njengamanje uphiko lama-Hawks kanye namaphoyisa nje asendaweni abhizi njengoba sikhuluma phansi phezulu afuna yena lo msolo.